जोहार इन रामदास बेसरा ऑफिशियल रखना को सगुन दाराम तो नेतो ले सनोक ना कॉलेज तो चलो nyalaban ari साउंड में हेरी जोडाना तो नेकु दारा nyalon को गया apa tapra kana ko तो ले जंग मत वन masalah usul mungkin unkah ada sanam ko johar nito na college le sanok kana tehany college re welcome mena ar jahay ko ma video penyelek kan usiakan like share ar comment pe ina ge final guys nato college le setra kana to nyale le gapen baron re mena le to room set pon boron nyal ka wate kana sanam ko ge johar ge ing Dilip Kumar Soren tehen no degree guru mesai iron college re tehen first plus 3 first year gidre le welcome ko enkan tehen ko hej setra kana plus 3 first year gidre jahan lekate history honors political science philosophy honors agerle tehen le welcome ko pahle tehen date hu kana tale 19/10/2023 tehen le welcome ko Ramdas Besra official re no ape continue tehen pe enkan cek lekale welcome ko ape ona ape joto ape badai darai enkan jahan ko pe nawa gya Ramdas Besra official re oko ko pe nawa gya na channel pe subscribe ka kana ar like tara ka pa ar jodi pe kusi kan comment tara ka pe nawa gi nehorok kan la ठीक जतो को tinggu sih kalian dan mujib darah lah dulu bukan tuh dulu kena tawon ha jin kena program ha kena betul kena video re to vlog continue ke sana mah nyala mah उपस्थित अच्छा आमर डिग्री कर्मचारी आरएम कॉलेज परिचालना समिति सभापति श्रीजुक्त रंजित कुमार पट्टनायक महोदय मोर कॉलेज अध्यापक अध्यापिका एवं नूतन करी एडमिशन होता प्रथम वर्षर छात्र छात्री एवं द्वितीय एवं द्वितीय वर्षर छात्र छात्री मानक मोर धन्यवाद फागु मारांडी ओडिया मदन टिंगलु बेला ओडिया परिवेश भितर निजर स्मृति साउंडिंग साड़ी से विषय तुमको किसी कहबा पे